TV. Nende kimya kya kwikithirite kiagirite nkwato ni kenda tuchetoro bweruari nende ori siasa chona geta kwithira geta na mbere kurura itiere ntukuinke dutera twikinyake kidurano ne kinene kiraba ingine ndi bedirite bagetera abukatha ngin kurigane nende ntukueruari baraba kudaba kiro ya irete ke mutungeria wandi guri bakwithirite baiche mana kyana kyama wakamiti ya IBC ne kurungamira nende idurano na kinyamyanka kenda otariria makinya yaraba kinyete kenda kuringithia kura yu yana ngama ingi kenda tuchetoro bweruari nende mbere ya yaratwikirite orito kenda tucheto. Njure ya Kenya Kwanza tungeretwe ni Ruto kuliunga kaunti ya Thaa na wiki rakari mwawirane nkabo. Nkiama ya IBC utirimana na arweri bagete kio rais na wika Weru na imitaratara ya idurano. Bamweba baraba kuwata mbarunga mana kiraito murungie kuthamira ki Kenya Kwanza bakiwa kiraito atingetie mwirane yake. Tukida tukura tera gichunche kia biele kerono romo anyanta ngurutano chawad. Wana niriato matidi oro bweruari ni URETERI and Nteto PHINEAS. IIMAANA Nteto Weru the moika mbiriria taichi chongwa. Kwataniro ya Kenya Kwanza ni ambeta kambi kaunti ni Thaa tongeretwe ni monini wa rais Dr. William Ruto bathi atene na tungeria ba kaunti wareo governor Muthomi Njuki senator kidhure kinde ke speaker wa mbunge nene Justin Muturi na kinyabunge ba kaunti ba kiama KUDA akiaria William Ruto nethiriti akia na wirane bokwagire diorimi na kinya okeria akaribantere umwaniketo Nteto kuma kaunti Samuel Gaishima katomenye bichio. Riunga ya rukirirwa imunde ya mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza Daktari William Samuel Ruto ira iruthiritwe gikaroni kia gavana wa kaunti ya Thaa Ntere Cheruguri wadi ya Igamba Ng'ombe iriri ya kwaraniria na akarima nto maraba kwenda thirikari yake ibaruthira ajite kujukia utongoria ukurukira kithurano kinene kijite akariba nenkanira mendekithia mago megie urimi biashara ubundi na miengere jingi ya gwicariria mugate wa kirantu Ruto nwe akibachokagiria bora thirikari yake ikabatethia. Wakulima hawana maji ya kulima, wanategemea tu mvua. Mambo ya irrigation ni lazima tufikirie kwa wale ambao kuna upungufu wa maji. Naibu wa rais ni mara ya 3 ama ya 4 kuambiwa nirudi kuweka hiyo speed governor. Hii speed governor imekuwa biashara ya watu wengine. Kabisa, umejua hapo. Wakiona ya kwamba wameishiwa na pesa wanasema tumebadilisha sasa specification, unahitaji speed governor ingine. Kabisa. Na kumbe ni biashara wanaendesha. So tutaangalia vile tutashughulika na hiyo. Akiaria gavana Muthomi Njuki na uritie Ruto atume achecha bamwe baraba kuthingatana nwe kirichecha cha Kinthiguru ta Senator Professor Kithure Kindiki na Speaker Justin Muturi kenda batetheria kuringa checha cha murengojo wa Kenya Kwanza ndani ya kaunti cha Meru na Tharaka Nithi. Wakati tunakaribia kupiga kura kwa wingi hapa Tharaka Nithi,
Hapa Meru, Tharaka Nithi na Embu tuko na viongozi ambao kutoka Nairobi ambaye they are not contesting for any seat. Mtu kama Peter Munya anashindanga huku kuvuruga hii nchi yetu. Tunaomba utuachilie jeshi pia ya Bwana Muturi speaker, ya Bwana Kindiki wakuja hapa wavuruge kutoka Meru kupitia Tharaka Nithi mpaka Embu. Pia sisi tulikane hapa, tuko na watu wetu ambao wanashikilia. Nwese ni Kindiki na URETERI Ruto ajukia giti giki kia urais araithiria kaunti ya Tharaka Nithi kimirandi ya uthii na mbere na kiri ugai bwaite thirikari ni nene. Tukiingia tafadhali, mabarabara ilikuwa tuondolee hii aibu. Tuondolee hii barabara imekwama, Mara ya Chuka ya Tharaka zimekwama zote, tuondolee hii aibu. Lakini hao watu nikimalizia DP wameomba GMR ya uchumi ya majani chai na ndengu na kahawa na maziwa, hiyo ni ya uchumi. Lakini pia hii ya kura pia mtuko enda tokana twanda. Sasa ndengu imeumia, majani chai imeumia, maziwa imeumia, hata siasa tutaendelea kuumia. Nameneretie Rais Uhuru Kenyatta ikira kuga igutejaniria kaunti no kuma akathurwa mwanka wa 2017. He has never stepped in Tharaka Nithi until today. For 5 years, kazi ya Uhuru Kenyatta imekuwa State House Nairobi, anaenda Mombasa, anaenda Kisumu, anaenda Ng'ambo, anarudi State House Nairobi. Ni kweli si kweli? Weru na ekirite akariba kaunti no wirani ati kujukia seneta wago Profesa Kithure Kindiki kuthinwe kirichia cha Kinthiguru tikumuchokia nyuma ende igukirite chiacha chake atwika mutongoria wa Kinthiguru. Si huyu jamaa aliponea kidogo, sahi angekuwa deputy president kidogo, na nyinyi mnazungusha yeye tu hapa, mnataka awe mtu ya kijiji. Sijui kama tunaelewana, tuko pamoja. Sasa kwa ile orodha ya UDA, yule namba 1 anaitwa Hasla, yule namba 2 anaitwa Gachagua, yule namba 3 anaitwa Abraham Kithure Kindiki. Ruto ariuga nyuma ya wathani bwake bwa miaka 10 bari amwe na munini wake Rigathi Gachagua amwe na barabaga atigirwa utongoria bwa Nthiguru ino Kindiki akaigwa ari umwe gwago. Mimi na speaker Muturi na Gachagua sisi ni watu wa rika moja. Sisi tukimaliza sisi tunaenda nyumbani. Wale sasa ambao tutawaachia sasa ni Profesa Kithure Kindiki na wale wengine washikilia hapo waendelee. Sasa hawa ndio future ya hapo mbele. Baada ya sisi miaka 10 kufanya hii, Mungu akitujalia, sisi tunapanga hawa wanaendelea. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Ruguri Kajuki gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Narukua teateka gavana kiraito murongina minister Peter Munya rugita na mbere kwarama na kiraito gutumiria rewa tambaru gichunge kabebya rocho bunge botiania East nene James Mithika ure guchwa gitike oseneta na tikiti ya kiamwa kia Jubilee rere mwaburine yuazimio na itrete gichumire kiana kuga wetekaniria na kiraito kwithira imwa tambaru kabebya ni ontu kinyampuru na kwithira nende akiro ya nwegi siasa na kuwatipatira kwithira imwa tambaru amona bu Mithika na ugete nkuchanio atiate kababa baile itipati kwithira ikioneka nontu bonde baikire azimio. Nicholas Chabari katumenyithia Nteto ekinya yaka kwena kuruthanio aite kweleweka na kuruthanio ciena otho na kuruthanio ciena nyaruritho Nikumania na nkirithano ira ciethiretwo ikionekana kinya aburi ni gatigati ka gavana Kiraito Murungi na minister wa urimi Peter Gatira Munya ira itumite gavana Kiraito egwika akiuga ende gwe akagwata ambaru gichunge kabea ura ni mubunge gwatigania ici na ura gucoka gitini giku becindana na mpuru aburi ura anwe athiete nambe na kuonekana kinya gwakirwa na gavana Kiraito ara ende ndagitari James Mithika ura no mo barabo cheria gite gya seneta bo county ya Meru augite atikweregwa ikikoina nkirithano gatigati ka gavana Kiraito na minister Amunya nontu bonde bairungu uro azimio na babatiri kwithira bakirutaniria ngui bari amwe nkirithano ire a itene tumino kiriko waziri Munya imwanetu ni mtu twendete kwanza toromba Munya a deputy president kinyoke thataire still itawirirwa ari kwethwa waziri wa agriculture na toronoke thwari chairperson wa productive ministries ya kwinya
nene thirikari ya Raila Amolo Odinga but brani ndi mutongeria ndaromba kukarika na nkiende nya kukarika nirinde twatane atwethe nontu Azimio yo tweteke waziri kinya mbere ciara thirikari twatane ndi twethe governor senator ayube beto to kampeni ya Azimio lakini tepo kukarika. The fact is ndo hii ngirithano hii ite kuitithia Azimio bubwea na itereta kuri nyingi ura turona ikeya no ne bura kurari nkubu urara ciongerwa uda so you wonder kitha weto tena line up ya Azimio ira yongwere iri maratasi nene itite kuringura kura kithiko woga kiama kana iko gorwa amwe na ogu Ndagitari Mithika aliwa wena kuwatanira na ngavana Kiraito Murungi kuga karungika gichungi kabeabeana kumugwata ambaru guchwa gite giku nontuka ya kwithirwa mpuro wa bure uma na kuringira andebera irondingoro na mutongeria wa Azimio na Kiraito Murungi alikiri Azimio babatiri kwithirwa bakithi inambe na kuwatanira na kwaria arumwe no endeuka ya kwithirwa mpuro onwe akaigwika akirwa ana Kiraito na munya akirwaga ana Kiraito ikaba njara egachokwa aneo ya kwithi nambe na kwithetera batwe as Azimio family tukawata Kiraito mbaru tirakuwa kwithirwa mutongeria uri muungano ni Azimio na kumiria kuroma micemanione na kera antu iba mure na terimwe tiyele ni maita kithumba nti kuona aka kwi makosa no yakari mushimwa gavana kuwa nwenende atetatia mutongerio gavana wetu nwe na thure urakwenda support nene yeteke tigania east Kumagembe North Peter Class Chabari Baraba kuromba getekio rais kidurano ne kine ndiba ibana bachimanitiye na kamiti ya miankana idurano IBC nonto byoria birane ndibara ina byo byege idurano birawende beregeri kudira byakareka kona ite kura Raila Amolo Odinga na kiama ya Azimio nende bedirete byoria gururia kambuni iredirete nende kinenkarwa kandidathi ya kurita maratathi ya kuringeria kura na yange kathumba asiasa banende bakinyete mbere IBC kenda gucokaniria kanwa na baria na mugambo yumwe arana munini wa Rais William Ruto ugete nebo wetekania na bisaba IBC baraba gwitite na mbere kidurano ke Boniface Mongera koma muchini munene wa Nairobi kato echio kumanege karontu kwenora katikati kankiamea kuringithia kura na miankaja nthiguru ne Kenya ABC na rweri bana bagitekio rais ikwete Weru ne burungu atanirwe ya Azimio na ngwatanirwe Kenya kwanza ibagwitikanire mantu ja maingi ende bomoboro twitikanire buri mutaratara jo kumenya ringi kura na njira ikimitambo burubujikire na gichonko electronic voter identification kolinga na nkiama ABC njerere kethiro itumika kumenya ringi kura na kimitambo na bakethiro betumia register ringi kura kumakire yuku kagite ne karali tora mtu rethiro likiora kumakire mitambo kana biara biawe biarega kuthomeka ngwatanirwe Kenya kwanza ni witikanie nonto bobo hinde Azimio na bom baruga no mwanka mauku na mitambo bithiro bietumika electronic identification with the biometrics, but there should also be that manual register, which is closed, so that you can also counter check in order to know how many people actually voted in that polling station. That's why we are insisting on having the manual register to be used as a backup. But they have still insisted that it will be the last resort in whatever case. No. We're saying either that or never. We will not accept anything different from that. In case then this doesn't work, then the next step is now to use what we refer to as complementary method. And this is where we are going to use the ID number or the passport number. Essentially, the document that the voter actually used to register during registration. So we'll actually enter the ID number, or even at the back of the ID number, there is a feature that you can use MRZ to scan, and it will actually populate the information on the screen. The result at polling station is final and cannot be changed. If there are errors, we shall note the errors. We have created an error form. ngwatanirwe Azimio ni Kenya ikararia na ikugogobro inabu mitambo no ithire kwa majithiro bya mwaka 2017 aranga roko ngine Kenya kwanza
ekuwa okeja kwa registering kura kuma kirimo kwikethirwa itumika ugobo bunene ni ateringi kura bamuno bethirwa bakiongereka ni nyabangi bomba kwethirwa bakiura. People are going to be identified through their biometrics, the fingerprints and the irises and so on. But that may fail. People are saying that that fails, like happened last time, last elections. Then they should revert to the manual register. Kwa sababu kwa advantage kana kwa disadvantage tukumya vitu kwa ni fair playing ground ya muntu wende na twinde tuki operate na similar parameters ya si utumiro tunjanji zaunde sini similar na nte kuona obwa bura na kwa daga karende ku enete kumburanto bawe kana baba hakwire baringa kura bakwete no wengwa wishila nde engenaku bonanitie mpatho ni rotero azimio rukwethero kerotera nkiameja ABC na bako bayete ngoge returning officer baba ingi ni nyani ni bakumakiri mugongo jo moja ndi gorone onto buranki ameja ABC okararia neko gabote oma. Out of 580 key personnel at the constituency level, we have nearly 100 from one community. I have the figures. I'm on record, Mr. Chairman, saying that even if my competitor's brother was the chairman of IEBC, I would have no problem, so long as he is competitively recruited. Dhamwabu ntereshon the ishite kanere tina shoromanki ameja ABC idhiro ikere kithiria returning officer waba kedro bakinga agents waku makirito be kulingira kura ore bakuwa karekire kiri idhiro na bidhiru. In 2017 in Kitui County, a Jubilee party had most of the agents stand away. Na kaza kama mimi sijui kama nitaweza kupata maagent kote Madera na kwingineko. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa ya kuandika maagent popote. Na kibaro hiki ne kiranki ameja ABC itigere na ndekwa ntukeje mirongo ile itigere na kire ari baba nabonekana batanga ndo mwankira thai imutarata jo kudhamia ndeta yaringi kura kuma kirimo huku wetakire mitambo Kimskit mke reporter Ntoshero TV kumaje kengina nikitoka Nairobi mbeta Boniface Mongera. Na mubangania wake mwa Jubilee dharakani the petke meritia kiare mochemani na atingiria wakiama Jubilee mara uwetene ndego kinyikirwa kana gukinyukira itene kire baraba tena inya batira nende kanya baraba inaiweta ne kubata Kyoto ngeria na kwadana urewa ni mbunge wanidine ndirete akiweta onto bombaru na kubata mberu akiwa otiwe omba kumenya nyamuntu mwanka kethira ikinyande bene mwandike to Nteto Martin Mugambi katumenyethie ndere na njirendiku. Atongoria ba kiama kia Jubilee kiri gicigo mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka Nithi barauga kwamba magema kiri gicigo mbunge kia Mara kwebendia mochia chape tikimiritia kiaragiria Nteto cia Suni ng'ara cia cha barabatari na kathuri babateri igutigira barabarito. Kwa hivyo zoning ni kuga in the coalition ciama imwe itikarungamia candidates na ndia ciara kurungamia candidates mamwe ni very strong makwima nafasi nuntu already kiama kiria kianenkerwa nafasi yenu kithagirwa endimwe candidate ura uriku atena vinya Meritia ugite gutire gwamenya mainyama muringicia cha atakinyete ndebeni na ukoikoberia akanyaga kwibendia. Nuntu zoning is based on assumption ati antumara makarega kuringira antumara marali for example mwena wa Azimio candidates marali mwena wa Azimio ni kwa assume ule ukauma antumake makaringira ule ongi na that is not necessarily the case. Makalingira ule onge ni sawa. Lakini mwana marege kulingira ule onge madhame madhi buntu kungi. Kwa hiyo ni buya kaliu. Zoning is neither here nor there. Petike ariuga Nteto eno ebuyaga aringicia cha barabatari na kathuri betigiritie kugwatorori na kainyanjara. Taliu for example Tharaka Nithi County. Twina candidates athatu maazimio. Twina Professor Njoka, twina Mzarendo Kibunjia, twina Francis Kagwima. Taliu tukinauga aire maume umwe atigwe uria strong atigwe
na mau aire mauma makauga magetikira kuruthira uri watigwa campaign inkithirwa ira advantage nene mo atongoria babari ogopeni na Kambanjoro kuromba agitikia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi na ma MCA Kathumba no abathiete na mbere kuringa ciaca ciao kiri gicigo mbunge kia Mara. Kwa mtu akienda gucoka skuru wantu ekithio mama county niyo nkamucokia skuru free of charge. Nthaka cietu ira ciomirie kiongo cie form 1 class 8 na no gugakiraga kauria ri nkona muntu gwata njara agancokia skuru aba no ankithome muno niyo nkamucokia skuru because Kambanja is a mother of chances in life. Niyo nkaruda mauntu manene sana guko na ndiuga ati antu ba mwimbe pondikerieni na libuka igoba nkubwira niyo bukamenya muntu la bukadula. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. We Martin Mugambi nonto bwandeto na kumero nende atwithire tukinoka nini ndoka ithiro kiebeba kimitambo nto inchokerete oringi na ndeto ingi. Beta wa medika lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Pingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kurita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Premia. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi beto akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantuja kithomo kuchira ayuthi beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatana na thirikari ya county government nikenda tuhakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia.
urathimo uritingugi bwa ichunchi bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo inya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bibia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe. Kinya watu tole je watu ko anda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya chibuengo ko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yora turetere yo ambori yoka tokeria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. na nipeno ntubakwithira itite na mbere kuwatanira na bathukinda tuchietu nemwe wandi thano chegisio bunge kya Buri na irani ndithirite kioneka uguchiria monkyo munene yogi siasa wandi nirumiri na mathina nkabo muno ndi wagi bwarwe gento kiragie kaira ntiri nende cha wandi watine bompara wandi kyo twande ton tinyari kinywana liunganite na gisio kya nari kinyana rombi baraba kwithira bakiro yaira giti kemji na kuja kiroto kyoko ni wandi yaruire radiranikire ku kindi gechunchi kebiele keriboti mwanya. Gicunci giki kia bieri twaranirite na Karina aregani ba MC wakagitaga Kapita Mutuma Kalembe kienda kuthikira bakithuja utungeria bwawe amwe na kuandikithia mateta jao. MC ura wikutha ici kira gituma mpenda kumwita number 1 yetire waraka aramweshimiwa arorirwa kethwa na umite nthiguru ina thina ndiumba kuga roire rwarera mutongeria uria kwatitite Ngugi antu baruire rwarera ibo baiji ethirwo na itite Ngugi kana atitite ote muntu waga andu bawe kana ote muntu waga bya mupinga kinya Biblia yuga mutejo mutheri jotegera wa maiga ibieci kana ro ikuthai ndio bitumite ethira antu be mukararia irwari rwa rume rokie rukaie kamurungu rwangaratanite no to ara kunde awita ate kware ndwari njega antu iba mutengura ende ngwe wona artite lakini kwa yamiaririe kie watwika imiaririe etekuiria antu amwe na bo kuri na mateta nkabo darajombita gukinyira matujetu itatare ya mbere Karembe akirikana kwende kithaka kya mwingi na rito Islamic na ndigwa kinya nenderie munda yunge jwari twite Islamic mairi thatu twaeja nini kiri antu kwina kithaka gietu kiri ikia antu baruirwa rera na uno nkwenda ono ti mono ke Islamic woni ntete kiria
nchiariru iri orera kuona mutongeria ajukite kithaka gia antu kikendwa na gitwire au kira tukwenda imiunda mwingi especially ara tomba kwithira twitite tukona Nairobi University kana institution yengi ija yaka mndene ya jura ara akuena mairi ithatu joru ire rorera juria amis managete iju tubatere kwithira tukiuragia institution ire ko tukureta Kalembe agichokia turampumba kuuga kithaka Islamic ikithaka kia Islamic Foundation a Islamu na mwene areo irao nena taito kithaka kiria kia public kithaka kiria inya kireitu wengwa kuija ndene ya rorera na ugire kithaka kiria i private land na antu betu ibareke kuringirwa siasa itinarire uti muntu umba kwendia public land, it will remain public land according to the rules of a National Lands Commission. No, tibo custodians. Ba. Another thing, MCO tena wagwitana na ithaka. Oroba tere kwithwa akirogwa mantu ja ithaka chairman wa miunda na kamiti ya miunda. Na number 2, oroba tere kurua county commissioner Omeru. No tuna ntegete na batere guchokia. Na kaeja na very thorough nyamwera information about kithaka Islamic Foundation. Bonge ni kira MC wakagitaga kakwirikana kweja na kigina kia basari na njira itiagirite. Mantu ja kuga intobia mwingi jaura tugire basari. Basari chieto ukathingatira no kwithira kwina achore. No to muntu close kai muchore kiri atongeria na kuthithia program ya masters. Basari tare kwa antu beta ku actualize. Ne gutethia antu bomba gukira babendi. Kwou turiuga turenda uju no twito kwenda basari yambire gutumika roire barorera bwega kireana bara beno batu jotagera basari chiana betoro ire rorera iraja na ero kirabu nkaeja mwana wonde ora wina thina uro kubatari kwa imbasari tijuka imo ntamburanga mbikira ki dustbin ura tonete kagita kauka meake etano ethiri nawe Kalembe agichokia mpere ntinyunya nchobi ntimurebi okay yakwithirwa muntu ma ukuromba kura na tina evidence ekuga basari kweja ndo kirabu ntikumya kithei pastor muikathi kana ni pastor kithela kana kithea ni pastor uri kuronge witho ariku no kuwitu tweta kirabu ne in fact basari yetu yondo tunenkana ira campaign ya sibu kana kansene imwe au ni otweja naira in fact muntu akienda kwitha thai nkomani ruguriri ikaria Nteto ria cha kwenda kuthukia muntu uri ongi na ukithuka yoro ongi kinyoka kuthwa uweja ro kwaria muntu uri ongi jorongo nya ugwe tukwekwe yakinye yo ja kuja kanyo ja mai so buni urongo uti basari nya ugwe nya ngo tegerete yumba kweja ndiro kilabu barabara ni tutarengerera rikinyirite matujetu anene uri joke ethira njira ethithetwe lakini mbura yaura mbura ewe reje gakuruka na njira kuruka njira eu gwatigwo gukaija ore kurari mbere njira nacio ikia itwenjirwe imwe inge ciatigarire na twina thina muno tuti twategerwo mantu jetu jatithuka mwanka kura ikija ukinya nawe Kalembe agitariria ni na antu kuigirwa kiao antu bagwitwa bakithwene tu antu bagwitwa nara kwa bambiriga maturo na antu ba kananga rwathene a part of Dujuruma antu bo mono ibon kuigirwa kiao no antu bo bagaija kabataringire kura na baringire Kalembe nkorone kwa inkuigwa ndine randu riao batere kubaria na no nturuire rwarera kathina ingi ne batere kurito ni gitara ingugire ingirire gita number 1 inkwenda antu baria panturu chonde barabara tumbite gukinya in fact kinyabongo bakale antu bara bangi within my 3 months iranga chokono tekandi mono thai ngachoka nkemenya marakta na ajali na nkija bathithiria bakale bara bangi bunu ntu buranku igwa nkorone kwa pompinyiriti sana tugwatanire ntuku ya rujukiri gichunche kya bithatu kya rugono ruro mwanya aja kiri Nteto cia Weru na uni tinyari kinywa
Munini wa governor county ya Meru Titus Nteto natongiretie bisa bangi kuma kithirikari ya county kuruguria kidima kia rwe kia kalithiria wandini ya kinjai kiaria noritia karibanteri unende baringire kiretu kura na kumuneria nende aregani bo kiuga batina wetina mbere bo kona ni kinyanyuma ya kwithira bari utongerie ne kwa kagita Kelvin Kimathi katumenyithie ndeto na jirendiku. Munini wa gavana kaunti ya Meru Titus Nteto na atongoretia ringtingwe bange mwanya na atongoria bamobatigania West kirindi ungewe nkomo na kenje na rembere ya watanire na shiari bana baraba trishomba lobunu kirikia dhokyo kyo batetheria bukai na nyumene Nteto amona atongoria baba watane mwekwe mwanga kaletheria kianja kiri kururira karibu bwaru kithima keroe untukuru ngurwa kari county. Area yonde kwenda rowe mimi nitaweka bwao. Area yonde kwenda barabara ndo kama ibotero na mpotela kwa bwa gai mtu na bachalele. Ndendo bele to balabala tole ko to kwenda ko bwedo na kabwidhia. Ndenda iko maichukuri iko kwenda ilas bei CD na tutafanya hiyo kazi. Ndenda ko maina hapo mpaka dispensary buka na waka renjaro na nitafanya hiyo kazi. Lakini mande onda akaombe ka bwachala ho. Bwachala ho. Mheshimiwa Kraito Buru amboshika Kraito Buru ena Nteto atongoria boba kuthia tene Nteto bakiringira ndeve gavana wa Meru Kraito Murungi Titus Nteto nikyo gite yake twina kyo tureko ndene Meru county antubatiania bila twina bio tebio kaketo ne beloi ke muntora gavana eto Kraito Murungi mithika ete gura deputy gavana ogiembe women rep ogino agumembe senator ogino agumement kawira deputy governor genwa no agreement andozi barabo ndaiba no agreement sorry andozi bangi bonde ba agreement Kraito Murungi no agreement deputy governor genwa ako imede nere kutoka representwa na Kraito kana akawira na Kraito kana ne mithika kwe mwakuru aria eta wakawira no number that 63 million yeto national government affirmative fund Then 63 million mwekuru akarete ndo tuisi yo wangaf akadwane bila tuwendeta imatresi na merengeti ene no piloro itezuki kinya wana oruta muto kona inacho lakini kora kutumira milioni 63 na batu okudura itima kemo itima kidhomba ngalane non tumuragia awe murume wako kuurwa ri koi mwana kakwende to tumire county assembly weta kureta andwa no kana to kwirire uturetere maendeleo oni thirikari ne ya deputy governor Titus Nteto nonto imuchore na imutiania wetu no tionge no tongeria nkulukie bokie kithirikari Kraito Nteto mwene kinyawe akiuria karibao kuwatambaru gavana Kraito Murungi no lotete bunene asiasa baile barabange bokina gavana teki akaunti ya Meru kithurano nekiyite ari ombere mundora ndaigureta mutenderi ora kuma nande kwa ita mutenderi antaba kwa teni ndamu itrende kwa ita mutenderi egwa tendera aka banyumba cheida ende mutenderi atwe awera tabati ani ate kura cheito kula to nini ata kwa natwe na maana ara kera mukuiku ara tako nara tesa sawa aya acho karoga women rep no umeko ona waro wasereta no umeko ati ane boy no ro kwa inabore mathabu ne yakie we no bore lo yanto beto ende mundu akaya ko ebora na bo endete na otebi oboa mukono mutupu aulambwi Nobele Nteto akionelia kari obatu bwa kuthura Kraito ringi onge to jina na noene wacheta bishop onte ai bishop ina anta ko bora nya watani detieni bora ko bora na watani detieni loi bora ko nya mati ko bora aketika muntu we kana bona yake batedia bishop bona ulo yanto beto ende wa ka muntu na koronga ya Murungu no anto no you can imagine muntu okaronga ya Murungu aba abo korongo gwate itirike na abora na kara 63 million every year ona to era 63 o mwaka dai every constituency ebe tokora yake na 7 million times 5 miaka 5 Tigania West
abirete kwethira abogorete kethe ngwekena kugura mandibut abirete kwethira abogorete mandibut ya 35 million kana mbirikite 35 million ibonete yu loi ibonete mbecha yau ende tureke norongo Nkiripotera Weru TV kuma Tigania West Bita wa Kelvin Kimathi. Nangena kune ati antu bamwe barabakowata mbaru governor kireito muronge kumatia nende batumireti ate bakawata mbaru meru kwanza nuntu kireito nende atingitia morotoyo kira edirete akiwayo kiria meru na ritare chomba making meru great kaiteno kunende orogochwa getikyo bunge no udhimenti na kiama kia UDA alima muchekena chamanite na kundi kadumba deni agisio kiona kuringira munini wa rais ndebe ya gutuika rais wa ndeguru ya Kenya. Runi rwimbo rwa ruringi ni atongire mwanya kuma wandie karama bakiona ndimo nande bakuthama kuma kirutero rwa kirito murungi na gutoga rutero rwa mithikani nturi bena kathuri murungi bana kadhuri ninale tareki kenda ninale mwari wanana ninale aja nandi bakeja ni tu mwanya bya kuthama nontu bawiti nambere kuthabukirita ndene wandiji twaturakuwa kirwene lakini turaire kwa ile tori atere methe nani kiraito murungi icwira kirwene bra mona loi are ya karama araki nyinyakwo na mayakinya sibitari ya karama ta ingerwe matanete ta ingerwe kwe kaburo no moto agerwa kwe street light agerwa pia to kiundune ata merembia charo oi kwa ol kwende ko cheto natio kiraito othikere bobwere na mato yaku ya ele wibwa atere ndene karama no atotere badu kumarira matanete yeto ya karama ya ingerwe ekoro tokamata otuko na njara otu iketie matanete kenda baito tiara na ndene ya muthara nara nenda tokwera atere badu kuma ruare totena owa na rekana bura uwa kuma nena ruare orato enwe imethe kalentore tomwete ande cionde tiele na turiendo moringira kura cionde karama toemuchira kura pa Kireito broto nete miaka 5 utana goni anturingi batu ruare to amwete na kauli moja tuthamete ndu ito supportete miaka 5 tebio tutethetie turiwa kume ruare tumegeuka tunaenda kwa mithika lentore nwa tukanekrete kiangabana wewe uko kwa matope sio kwa maji ntaibwa mokoro torarwene ndukianwe yata monki na woroeno ekeng'angi na mbiche keng'angi kirakeria arwene kire ya makoyo keng'angi kirakeria arwene kiro mamuntu akinya kukoromwa na ibwo nto toromo to chuna bionze ndamwira kumeruare ile ntore nwa kwaria Meru county na kathuri murungi au ni otori amana bubu ngwa southimenti kathuri murungi urinyo gutwa gitika sina na county Meru ethwa akibekira wira ne bakomba gutira ngugi bari amwe mbugi bwega no ntubukona na raburari leadership ire tebui na oni na mithikari nturi na kaye Madam Elizabeth Kairemia batu timu ya Meru kwanza kana bara bakurwa romba gitena timu ina tikiti ya UDA tukubopokea na mikono miwili na timu yetu ni consultations kuma thainyanya tukwale manzo mengi mono jarajegie Karama ward na tugwitikaniria way forward na ora thirikari ira ijite under governor mithikari nturi ngwirega itaku kuri bangi baitete manifesto chao lindi lakini integwetikia barakarande na community iji kana na leaders baba wondi ya Karama betikaniria tene ile Karama na wale ikomba na rutere rungu na rundene no vimenti mubunge okorota wari mamucheke urenyo kuroma gitike mubunge kurukira kemeke UDA na atimene na ikudi mwanya nikendari kithia muroto jwawe nyakona kona kura ndene no vimenti akemerire mono mubunge wa Kanande taimdau anko bwera no turire tukarego mukabira asarere akorokira na betu na batwe tutikuromba kumirikava nike nkugo una tura na we bunge meake utu akara na we na bunge itano nande muntu aja akaringa kirore ageta biashara ne tia we na athamirie mauta ikia Nairobi athamia mukawa ikia Nairobi athamia mwekoro ikia Nairobi nkoro e muntu ekarana tare ndo bia bire nde janjere unda rigara kweli buruburu tore MP we committed in transport
atiuga akamitire ari uraigwa akiuga etherwe kamitine transport lakini atimenyo bwera nonto thai abati kwithirwa nyoroshete barabara cietu cionthe amana bubu na ringirite ndebe mono kuja komunino mutongirio mugongo William Ruto akiwa Kenya ndene no thimenti akuria kari bombe kumamukira bwega botara uga bwega ibo kwenda Ruto eja Deputy President andingere thimwambira na kwenda kweja no thimenti na mbira arenda gwita guntu kuthato ndene no thimenti ng'onyi achokeje municipality arungamete augwa Keiranya achoke ndauga na ndineje na aja chogo kana munitho chogo na munitho ti amwe agwe antu abamwe kenda amenya thina cienu ngiripotera Weru TV mbeta Muthuri Muriuki tutendene account Embu na aratumira kathumba bakuma account ne Embu ibameneti nende aritingwe bamuingie baraba kuringa campaign bakiegemya ruterero munene nderwa gisiasa bari wabo watuma abethire bakire mwakurita ngwe bura kubatire kaitakara nende bakwithira baitungataira muingie ritamwanikyo mushire kuma county Embu kedira etwa ya chikinya Avunjia amakanitha ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni mararuta mavitia aruti wira a thirikari aria mararugama na miena imwe ya uteti na uguo gwikirira nganja wira wao uria mararutira mwingi kuringana na Apostle Simon Paul uria niwe mwenegiti bururire wa avunjia a Pentecostal Churches arauga ati kengi ino ni cungagirira aruti wira aya kwenderera miena imwe makiria na gukanyiriria aria engi na undu uria utagirire ngoria aria mandikitwe ni thirikari marutire thirikari wira na aria mena responsibility nene ni matige kuintimidate andu aria a siasa ni matige atetari umundu athondeka mucemanio wa kevaria wathukwe ni imwana kotire thirikari tukone kingirira na wingi athondeka wake wathukua ni mwana ora wingi okona ati serikali inaingilia sana na kushikawa. Tunataka serikali asoka upande wa police wa act wakiwa nani partisan. Na varia avunji aya mararuta mavitia atongoria aria mararuta thagathaga micemaniori ya teti aria engi na njira ya kugurira ayuthi njovi na kumariva. Jono gikoro emwega ni undu ciana iravuthirwa ni andu aria marenda ite siasa no omekarite kwao kana makirira no ciana cietu ikinuka imunuka nguivunja ngitwe nundu wa macira ma ithari maverwa njovi mathimageke gikoketa kiu uguo ni ta mukanitha eta bishop ngiuga undu ucio ndu wagirire. Na varia avunji aya marenda aria onthe makwithirwa magicungirira thagathaga mbere na vuva ya kithurano makorwe magiocirwo makinya mavio ma kiwatho. Kari negerie kuroria mundu guonthe ugukorwa akika maundu matemega magutuma kwitike thakame kana kugie mbara thiini wa uvoro wa siasa mundu ucio anyitwe avirwe gotire na avewe watho kuringana na uria kubati. Ni maragia miario ino mari mwena wa Manyata kuria marai na mavoya makithurano kina thayo na kuvoera thirikari njeru iria igutonya na iria igavota gutethia ekari onthe a kaunti ya Embu na bururi guonthe na njira ya kumaretera mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na nikumira tukithira tukikera gatanta kindiro chetu ni bwana ntu bakwithira watanite na untu kitha tukiota na yaringi wana chekinya theithatu anusu no ntu bonde to cheru theithatu moneto mathithia ukare purity rich and get of PHINEAS IIMAANA.